izandla. Alino wa dithola ke dikgoke ya o jwetsa hore o tla etsalang ka baka tsamaya. Manke zizawuya ukulandelela ingane mase ngikhona mina ngindozi yabona ukuthi awunandoda. Qina nje bengitshela ukuthi angenza lento ngenzele. Mampele lalela. Usengibizela abantu bama-TV ba. Lalela mampele. Uyena mne wethi ngiyafaka mase ngivimba nabe ngifuna yena azolungisa lesi. Sengifisa kuyinto Uyazi mampele ukuthi ngeke yenzeke lonto. Wena lalela mina. Ay futhi mina ngeke futhi. Ngeke futhi. Ngeke ngikho right. Seqalile kusathi. Hayibo, noma isono sami ukuthi ubhuti wenu wangisusa le ekhaya. Elisuthu wangiletha la eThekwini sengiyisilima senu wasiza phela wasiza phela wasilethela wena kinobabhala lunene wasiza wasilethela uyabona ka mesekutiza mne wethu isinto siyasho ukuthi mangabe usewadlula lo wakwena yebo unelungelo na umuntu wesilisa ukuthi umengene nawe manje ngiphatha kabi lento ukuthi ulobele khutshwa zingane ngikhona mina ngimdala yabona njengoba hamba mfethu ngiyazi ukuthi unesithuthezi futhi uyihlalele wedwa kanti mina nawe singayilungisa lento nangapha ngaseqalemeleni ngiyayishaya lento yami mampela uyona yehlisa umoya nje sikhulume kahle uyazizwa ukuthi uthini ngizizwa kahle mampela mhlawumbe usuyabhema nawe angibhemi mampela ngeke uyabona nje nawe unelasta yini manje nawe unelasta yini ungenzani mampela lalela ungenzani mana mampela ungenzani lo lalela awume mne wethu lalela mina ungenzani wena mana mne wethu ngisukumba abuti wasutla Sesotho ngiyakuzwa mina kere nthweno inahana nkintho ngeke ya etsahala le khale yenu hawu sheba ngibingelele mbulo eVumani film lokhuluma uVumani olenga umhlabeli nganaso madoda lephansi mangusithoka kuba lomntu egcikeni kodwa kuyasikho lapho silala sikhona uyaphila mfowethu siyaphila mne wethu bangahle akufani kuyaphileka ncike yebo mne wethu ungake nje utshela umbukeli kafushane ebukele ukuthi sondela nje mfowethu okay yini ekubeka la ngalesikhathi nginibhalelile abantu wethu igama uSibusiso ngadlula isibongo nginibhalelile abantu wethu ukuthi nike ningisize ngoba ngeke ngabona apha inkundleni zokuxhumana ukuthi nabantu abakwazi ukusiza phezwezima abantu abadlula kusona inhloso ukuthi nginibhalele abantu wethu ukuthi ningisize lapha nayi ingane ingenzela umhlola phambi komhlaba ubuku wonke ilobe lilandela unina kanye nomngane wayo laba abazwana nayo kanti umne wethu akasekho kube uthi ukhona ngabe uyasikhulumela yebo mne wethu iyamlandelela nje impela yamehlisa yamenyusa imfuna phansi nezishaqa mne wethu manje ngithi angeke nginibhalele abantu wethu ningisize phansi kwalo daba ukuthi udabule kanje lilungiseka kanjani ngoba lento abayenzayo ayenziwa yebo ngiyikhona ngimdala yebo mne wethu muzi umukhona umdala mfowethu uqonda ukuthini mhlambe umbukeli uzothi ukhona umdala mhlambe nawe uyibhekile lapha cha kona mne wethu isinto siyasho ukuthi mangabe usewadlula lo wakwena yebo unelungelo na umuntu wesilisa ukuthi umengene nawe manje ngiphatha kabi lento ukuthi ulobele khutshwa zingane ngikhona mina ngimdala yebo mne wethu uyamfuna bafa mne wethu awungangiphenduli kulungile South Africa yonke bengisacela ningivumele umama esondele mfowethu uready ukukhuluma yonke into ekuphatha kabi ngoba eza umama hayi mne wethu azilime zitshena yebo mne wethu wena ngabe wesingaki ubhuti hayi ngimdala mne wethu mina mdala yebo ubhuti beza ngemuva kwami mne wethu sanibona uyaphila ngibingelele ngiyaphila sengibiziwe futhi emakhamereni ubizwa indoda yakho esaphila kanjani futhi siyaphila njani ngiyaphila yebo ngisagcina hayi bona yebo manje mama ucabanga ukubizeleni ubaba wakho hey angazi ngabe ngiqamba amanga angazi futhi bengacabanga ukuthi yena ngazazongibiza la uyaze ekhaya mhlawumbe manginenkinga ekufanele siyilungise mhlawumbe singahlala mama nomampele usho ukuthi wena awazi ukuthi uze kanje la angazi ukuthi ngilethelweni la angiqala ukuza la ubhuti akaqala ukungibiza izingane sezike
uzongibiza la so wena iyona ngifuna nto leyo ukungibizeleni yona leyo ukuthi wena uyagijinyiswa zingane ngimdala angitshela ngani sengaze ngibone sengibone idlangalaleni ukuthi wena uyagijinyiswa ngikhona ngimdala. yazi iphutha lami libe sekuthenini ngingakutsheli because bengiyibona into encane nanokuthi angazi phela ukuthi lezi ingane mazisuke zingilethela la khona abantu ngizwa ngabantu namanje ukuthi lento eziyenzayo isigcwele yonke indawo so ingakho ngithi mina ngiyaxolisa. Uyayibona ke mnewethu lento engisho iyona kanye ukuthi ugijinyiswa zingane ngikhona ngimdala izingane zamgijimisa okubhlungu kakhulu ukuthi chaza ukuthi mawuthi ngigijinyiswa izingane naku phela ziyakuveza lapha na kuthiwa hayi wena manje mazingiveza izingane wena uzwa ngithini mina ezinganeni ukuphi okwenza ukuthi wemambhela isinto siyasho ukuthi lento eziyenza futhi engabenziwa yimi njengomfowabo bafo wafika ngesintu lento kumele ngabe yenziwa uwena mnewethu njengesinto siyasho usiko nje lolo ukuthi lento ezenziwa lezi ingane futhi engabenziwa yimi. Hayi ngeke mina ngathi ngiyagula sorry ngokusho nawe usuzongitshela into wena umfowabo kandoda yami lalela ngikutshela wena kufanele ngikhalele kuwena lezi ingane mazingihlukumeza namhlanje usubona ukuthi kumele uthathe mina wena ingakho ungashadanga uyakhumbula ngikubuza nomyeni wami ukuthi uzoshada nini njalo uma ufika lapha endlini ufika newashi ngengcolile kumele ngikuwashele awushadanga ngenxa yaleyo nto ukuthi ubheke mina futhi lalela phela mambhela mhlawumbe unesandla nje kufeni kwendoda hayi ngodlami asizile ngodlami hayi siyangicika inkingi siyangicika lento singimela sizolungisa ngithi lento singimela mina angisafuni futhi ukuyikhuluma awucabanga mhlambe mungaphungula mhlambe lento abayithandayo njengani but nawe usuyangidida manje cha khona mnewethu uqinisile yena ukhona uyambona nje nawe ingakho ngithi mnewethu ufuze ngabe yimina wena kodwa ubona ukuthi wrong wena nawe wenza sokuyengane lutho mnewethu uyomela uqale kulungisa lento ezingane kuqala bawungathi ngani mina uzokhuluma nami endlini njengoba bengisho kuwena uzovuma endlini but bengeke ngivume sengikhathele ukuzala ngiloko ngizodividiwa ngidividiyela into engingayazi bafunda kakhulu basiletha nala ngabuze endlini ngiyithanda phela umZulu uyabona umuntu wesintu noma isono sami ukuthi ubhuti wenu wangisusa le ekhaya elisuthu wangiletha la eThekwini sengiyisilima senu wasiza phela wasilethela lakini nobabhala lunene wasilethela uyabona ke mesekutiza mnewethu angisamuzwa ke manje hayi inkinga ukuthi phela manje angisazi ukuthi ngithini angisamuzwa angisazi ngisamuzwa kanjani ukuhlonipha ngilalele wena uye kuku ngizokulalela kanjani usufuna ungene engubeni zamfowenu ngizokulalela kanjani isintu nje sisho njalo leso awusazi isintu mhlawumbe unesandla wena ekushoneni kwendoda yami angisakuboni ngingambulala kanjani umnewethu mina iyehlisa ulaka ungilalele kahle ungizwisise kulento nje engizama ukuthi silungize mina ngifuna ukuthi silungise izinto ukwebhana kwami nawe angeke kuze kusize indawo kanti kumele ngabe siyalungisa lesimo ngoba ilong lento eyenziwayo but mawuthi silungise izinto uchaza ukuthini kumele kulungise izinto phela ukuthi iyekwe lento yokuhamba ukuthi uthilenda lapha ukuthi ingane zikulandelela izinto hayi cha zona sikhona uzwe ukuthi ziyakulandelela bafuna uthanda izinqa yini bafo uyambona na ukuthi unjani lo muntu lo wakhetha umfethu lapha ingakho ngithi makulungiselwe into le wedlule kuyona uyangizwa ukuthi ngithini uyazi bhuti angisazi mina angisazi kuyo yonke lento labantu umuntu wesithathu lo ofuna mina indoda yami ayikaqhumi nenyongo la ikhona iyabuka nje ithula uyabuka umfowenu yazi angisazi ukuthi ngithini ngayo yonke lento yenu ngoba manje into inezinqa inokuma kwami ukuthi ngime kahle wena uyayigagamela lento uyazi uyayigagamela uyibukela kanti ngifuna iyelungiswe lento kahle eyilungiswe ngokuthi mina ngishade wena ikona inkinga lapha ngoba mina ngizobe ngiqhubela usiko ngigcina imfuyo yasekhaya ukuthi iqhubeke bese egcikeni kuyoba njani sozophuma ngaphandle ogana nomunye umuntu nakho futhi nazi ingane futhi babaningi phela uba usethe mina ngizogana futhi babaningi phela uba othe mina ngizogana futhi baningi futhi akaqali kwalezi ingane ezigana lezi ezikulandelayo futhi uba uthi mina ngishilo ukuthi ngiyavuma uke wangizwa kuzona ngisho ukuthi ngiyavuma ukhona ke wayinqaba yini ekulethela ukuthi kulungiswe lento eyenzakalayo yini ungilethela mina ukuthi kulungiswe lento eyenzakalayo mama kulungiswe ufunani ufuna kwenzekeni mina wena phakathi kwami nawe angisazi manje angisayazi into right ne wrong manje uyabona mampela mayisilungile lento sengabe sexoxwa ukuthi umcebo wasekhaya ugcineka kanjani ngoba nesinto siyasho ukuthi mangabe sekukhona osowedlula uyakwazi ukuthi lona okhona angene umfazi kwamfowabo
indoda la ikhona namanje iyazi ukuthi inkomo ezami umuzi wowami yonke into kulela gceke yelami kumina ukuthi hey phingisa kubani ayikho into yolahleka lapha ngoba yonke into elapha yeyami uyoba kanjani ke manje ngisho imali indoda yami engishiyele sengisholo wona angisazi ke wena noma usufuna uyoba kanjani ukuthi amandla kamfethu usiwabukelela nje ehamba kanjalo sikhona azohamba yephi angeke sikwazi phela usalandela zingane kusho ukuthi kuningi phela okusenza kunalokho yabona njengoba ahamba mfethu ngiyazi ukuthi unesithuthezi futhi uyihlalele wedwa kanti mina nawe singayilungisa lento nangapha ngasekalemeleni ngiyayishaya lento yami mampela uyona yehlisa umoya nje sikhulume kahle uyazizwa ukuthi uthini ngizizwa kahle mampela mhlawumbe usuyabhema nawe angibhemi mampela ngeke uyabona nje nawe unelasta yini manje nawe unelasta yini ungenzani mampela lalela ungenzani mana mampela ungenzani lo lalela awume mne wethu lalela mina ungenzani wena mana mne wethu ngifuna ukumkhombisa ukuthi lento engiyisho ungibambelani ngizofela ngihambe mina la yabona mina ngizofela ngihambe uyabona mampela kubethwa akekho ubafo lapha ngabe sikhuluma kahle lento mina nawe mampela ngilalele ungizwa ukuthi ngithini nomfethu kade akushiya isithukuthezi unaso lapha ngasekameleni kanti mina ngingakufike ngikusize uyabona bhuti labantu sebedlala ngami badlalela ukuthi ngami angisenayo indoda lalela mampela ungakhali wena woza lapha ngiduduze mampela manje uyabona bafuthi wenzani manje wethu mampela nkosi yami bafo kanti yini nawe ngakho mampela uwoza la mina ngoduduze ngiza kududuza bafo awukahle ngifuna ukumduduza lo muntu uyambona ukuthi uyakhala umduduza kanjani mfethu ngizame ngami uyamhalela wena noma uyamthanda noma uzomvusela amanxeba mne wethu ngifuna ukumesiza mina lo muntu nengane hlezi zizawuya ukulandelela ingane mase ngikhona mina ngindoda ziyabona ukuthi awunandoda sewaqina nje bengitshela ukuthi angenza lento ngenzele mampela lalela uzongibizela abantu bama-TV lalela mampela uyena mne wethu ngiyaqaka mase ngivimba nabe ngifuna yena azolungisa lesi sengifisa uyazi mampela ngeke yenzeke lo nto wena lalela mina ayi bhuti mina ngeke bhuti ngeke bhuti ngeke ngikho right mfethu yabona kodwa nami mfethu ukade mfethu amazwi akho mfethu hayi newethu ayikho ishiyela manje siswami yabona lento eyenza la liso right manje yabona lento eyenza la mina ngiyithanda yabona nami bhuti angiyithandi kakhulu lento ngoba ubese nokungifonela ebusuku noma ngi-WhatsApp ebusuku angibuza ukuthi khona yini indodana yami njengoba ngangikutshelile ngithi indodana yami inokuhamba iyosebenza eGoli ibuye so ngaleso sikhathi ibikhona ngamtshela ukuthi khona indaba eyibuze ebusuku wathi ubefuna ukuvakasha ngazibuza ukuthi kanjani yini la sengenzela yona futhi bengingacabangi kangaka ufuna ukuvakasha ebusuku bengasikhatsini mhlawumbe bekungabo past 10 yasifuna ukuvakasha yebo indaba engavakasha bafo indaba ungavakasha emini bafo hayi phela mne wethu ucabanga mhlawumbe bese iqalile lento yakhe leyicabanga kushuthi bese iqalile bhuti kushuthi bese cabangile nje nokuthi uzoza la kuwena cause indlela ebekenza ngayo nenhliziyo angithumele nenhliziyo ngibuze ngize ngithumele intext manje la ko WhatsApp ngithi kubone khona labo Popeye ngibese ngimthumelela intext manje aphinde futhi athumele inhliziyo noma zo3 nasemini futhi athumele inhliziyo ngingazi ukuthi kuchaza ukuthini ingakho ngimbone futhi nokuza la bengingacabanga ukuthi angaze azongibizela ungivusela ubuhlungu maku especially makumfwa kwamyeni wakho yes so bengingazi ukuthi angaze agcine sengilethela into efana nale bafu yenzelana lento yenzayo wena ukuthi unyonyoba nomfazi wakho wena wemne wethu wakungumehlola mne wethu ukuthi ngabe ukahle yini ungihlola ebusuku kumele ngiwehlole indlela kwakubanda ngayo ngalela langa kunetha ngayo kusho ukuthi kube ngathi woza ukuxiphizwa imvula ngangeke ngize ngicabange nje kabili mampela ngangizofika ngizokubheka right ukwehlola njengomfazi wamfethu imabafo wena awubona ukuthi wena ungena ngenxeba lamadodana ngoba seqalela ikhulumela indodana nomngani wayo hayi lutho mne wethu kodwa ngisahamba ngesintu mne kulindeni sonke lesikhathi uzumbone enkundleni zokuxhumana cha phela mina bengisalinde isikhathi ukuyisona sona sengibonile ukuthi manje sekuyisikhathi yini le dala ukuthi kuze kufike lesikhathi usho ngalesikhathi lesi
phela mnewethu ngiyabona phela ukuthi nakhe edlala izingane ziyamgijimisa awubona ngikhona ukuthi awubona ukuthi umbukeli uzobona ukuthi hayi wena uyabona ukuthi izingane zozo zimthathe mangabe uyavuka yena uyovunyana ukuthathwa zengane ungabuzi mina bafu ungabuzi mina mampela uyovunyana noma zingangithatha izingane sengicamela ukuthi noma zingangithatha ke izingane uyayibona futhi ingane yongithatha umuntu othatha mina iyona lento engikhuluma ngayo akwazi mampela ukuthi ungathathwa zingane ngikhona noma yini izongithatha ngoba ngiyikhethele mina wena uyazibona kodwa ukuzibuka nje anginendaba vele ngiyazazi mina mase ugijinywa zingane lapha sikhona thina uzothiwanike ngigijinywe izingane sengamane ngigijinywa ngazi noma indaba wena indaba awuna umfazi akanaye ingakho ngangimbuza ukuthi akashada ingane esemdala kangaka elokuthi ulinda isikhathi leso wayisho ukuthi ulinde mina kanti uyahlanya awusile wena la ekhaya kumele ugunde nalama dread la ekhaya manje shidi leda alihlangene nalento esiyikhulumayo liyeke idileka asikhulume lapho uyabona mampela angiyithandi ke masuca suke kangaka angiyithandi lonto kanti mina bengifuna singane bafu mnewethu angiganiwe anginazi ingane nami nje intombi lutho mnewethu bese ngithembele kuyena phela mampela njengomfazi uthembele kuba ngifuna ukuthi mampela angizwisise kulento yangizwa mnewethu ngoba nawe mampela uyabona ukuthi mampela anginamuntu uyakwazi lokho wazi wahamba umfethu ungaganiwe lokho kufuna mina kufuni mina lokho mampela njengomfazi wamfethu unelungelo nawe ukuthi ungenelele phezulu nawe bhuti lento yakho ihlezi iyangicika ngilento ukumbone nomuntu wesifazane angikaze ngimbone nomuntu wesifazane ingakho ngaze ngagcina sengiphuma amahloni ngihleli nomfabo ngimbuza ukuthi kanti wena uganwani ilapho ke ngathatha khona isinqumo namfethu ukuthi akekho umuntu wesifazane ngomthathe empilweni yakho inyanyisa ngempela lento ngibona ukuthi ugijinyiswa zengane ngikhona pha manje ngithathelani manje ngabe wathatha isinqumo sokuthi wena ufuna umuntu wesifazane empilweni yakho mampela nje ukhona wena ngikhona nani mina ngiyindoda kaba mina ngoba ngiyindoda kamfowini ingabe mhlambe khona yini uMampela ke wakwenza kuwena kwakuchaza wena uyabona mnewethu inhlonipho yakhe uyazazi uMampela inhlonipho yakhe impatho ebehleze ngikhalela umnewethu ukuthi hayi cha wakhe umfazi cha nami ngiyazibonela hayi Mampela hayi wakhe ingabe wena ukuthi exoxele umfowabo yikona okwenza ukuthi nawe ugcine usumfuna mhlambe khona lokho kwangishaya intshisekelo mnewethu awucabanga ukuthi mhlambe uyamhalela awucabanga ukuthi uyakhalela sengingamane ngihambe mina ngiye ekhaya elisuthu ngithatha umthwalo wami nje ngishiye yonke into la kunokuthi ngizodlala nina la wena ngeke sengamane Mampela awufuni ukungilalela ngeke umuntu owangisusa eFree State wangiletha la eThekwini indoda yami manje nina senizongenza isidwebe la endaweni ifuna abantu bathi lalela Mampela abantu bazothini lento efuna ukuyenza isinto lesesihamba ngaso akusho lutho lokho indoda yami ngishiye nako konke angidinge indoda mina sifikele lutho wasekhaya njani isimo kwindodana yakho ngoba ikufuna phansi naphezulu ayikuphatha phansi lapha endlini akangiphatha phansi lokho awuthi ngibo lokho wangiletha la wavuka ngakusasa wahamba waphinde eGoli ngiyamfonela akalibamba ucingo ngifuna ukuzwa phela ingane le njengoba ngihlezi ngisho ngithi ingane ukuthi ubaba wakhe akasekho kumele ngazi ukuthi uphila kanjani uyazazi ingane zamanje zinokwenza into ewubulimi awucabanga ukuthi umfonela wakho mhlawumbe uzoyitsho uthi ha nangu nendaba nami mhlawumbe sazovuka uyayibona ke lento mnewethu usefonelwa ufonela ingane mina akaze lakhala lolu ucingo lolu ukuthi uyangifonela ungebuza impilo ukuthi mina njani wena mnewethu kuwena uyophatheka kanjani yashona indoda yami wakwafika ekhaya emagcekeni lapha ekhaya ngihlezi ngwethumelela imlayezo ungithumelela imlayezo lena le mlayezo oyithumela ebusuku ukuthi ufuna ukuzongibona ebusuku kanti kumele ngiyethumele nethi imvula kubanda kanti kumele ngiyethumele sekunesikhathi ngani umlayezo ke wawuthumela ilezi inhliziyo mina bhuti engazazi inhliziyo yini usendele inhliziyo uqonda ukuthi ukhombisa ukuthi ngimkhathalele umkhathalele yebo ukhona uke nje wasenda inhliziyo mnewethu inhliziyo lezi mhlambe mina engaqondi kodwa nazo ziyela khona lapho kulokho uyazi bhuti into engakutshela yona yabo lapha egcekeni kunezimbuzi zababa kuneyinkomo ezingahlali lapha egcekeni ezihlala komunye umuzi komunye ubaba ezifuna ukunakekelwa nazo yizona izinto ekufanele uyangibuza ngazo lezo ukuthi inkomo kuhambani imbuzi kuhambani wena ke kuhambani nami usengangifaka phela if ubekhathala ngaleyo nto akho ukukhathala lo muntu kungifonela ebusuku ufuna ukungenza lalela mina ufuna ukuzokwenzana bengikwazi lokho kushoyo mawufuna ukuza kamfowethu awushongane emini lokho ungitshela lokho ngitshela ngakho manje ukuthi imfuyo yamfowethu siyalala emzini baba bengikwazi uyena oyishiya thina sinayo indawo ngifika ukwenza isibaya egcekeni ispace sethu sincane ukubethwa ngifika benza kuthola indoda yami yathi sicelele kamakhelwane because unesibaya esikhulu kodwa umuntu oyigadayo siyamkhokhela sobabili umakhelwane nami
Bengakwazi ke lokho. Uzokwazi kanjani? Uzokwazi kanjani? Uzokwazi kanjani ungangibuza? Ngihlezi ngimthumelele imilayezo. Umlayezo uzetanathule ngibe ngizakwazi ngani. Kodwa asikho indaba enenhliziyo mampela. Ishiya indaba enhliziyo. Sikhuluma ngale ndaba lena ukuthi kumele yelungiswe mampela. Uye ngikubona le komabona kude manje. Kuningi nje kuningi. Kodwa yazi into engakutshela yona mina yini ukuthi kukhiphe la ngoba lento eyicabangayo manje into engeke yenzeke leyo. Nawe usufuna ukuzongena phakathi kwezigate zomfowenu. Kuyinkinga mampela. Kuyinkinga. Akusiyona umfowenu ahambayo. Sisahamba ngohlelo. Sisahamba ngohlelo. Uhlelo lwani? Uhlelo lokuba yisintu. Nithwele yini lapha endlini? Sithwele ngani? Singathola ngani kodwa Nkosi yami? Yini manje ningiphoqa ukuthi kumele ngigane ngeke ngikwazi ukuhlala ngingaganiwe? Mampela wangena wazi. Ukuthi awazi sewuyazi. Ngangena ngingazi mina indoda yami zange ngitshelele. Kulungile ke sewuyazi ukuthi kuqhubeka isintu mampela. Ayikho into engizoyenza. Isiko lasekhaya nawe, ayikho into engizoyenza nengane yakho. Uyakujabulela ukuthi lokho kuja zengane. Yiloko kujabulela. Ngiyakujabulela lokho. Akekho futhi umuntu ongayijabulela leyo nto silo ngami. Uchaza ukuthini ke pho? Ngichaza ukuthi ngeke kwenzeke lutho phakathi kwami nani sengamane ngiyitholele omunye umuntu noma ngithwala umthwalo wami ngihambe. Mampela ngeke. Akino babhala lu. Lengawaliqoshwe izinkukhu ngeke mampela ngisadla nhlaba. Alino wadithole kithi khuki awujwetsa urutla etsala ngikamba kathaya. Seqalile kusebenzisa. Angisamane ngihambe. Angisakuzwa ukuthi sengamane angisakuzwa ukuthi vele ngeke uzungiza umuntu obeke ngizwa ubaba wengane zami. Khona into yabo njengoba sesiloko siyasikhuluma umqondo wami uyabuya ukuthi khona into ayekayisho athi Kwemampele yazi ngiyamfuna unkosikazi futhi mase ngimfuna ngotshela wena ngoba ngifuna umfazi ongathi uwena nje onesinqa odudile futhi ngifuna owakhona ngalenga kini. Ngibuza ukuthi indaba ufuna umfazi wangalenga ukuthi wathi hayi inkinga ngiyabona niyahlonipha besuthu bayahlonipha besuthu. Mase yangixeka ke mina. Angikugxeki phela ngisho izinto ezazishiwo wena angikugxeki ngibalisela ubhuti awuthule. Awuthule ngifuna ubhutazi ukuthi uhlobo luni lomuntu uhlobo nikapente ngifuna ukulungisa isimo senguhlobo lopende manje ima bafo ima sifukuza ukuthi wawuthini lapha wayikhuluma ku WhatsApp lento ayisho wayikhuluma ku WhatsApp asifuna umfazi wena uthini wena ngamtshela mina ukuthi hayi ngeke akulula ukuthi athole phela ukuthi uthando into omuntu usengamfuna lo muntu omfuna kodwa uthando ayofana nawe ngeke amthole ofana na akulula ngoba mina yethu uyazibona ukuthi ukhona azilime zetsheni ngoba akulula ukuthola ofana naye abuti wasutla sisotho ngiyakuzwa mina kiri ngithweno inahana nkintho ngeke yayetsahala le khale yeni hawu sheba ngabe ngiyakuphendula into ngeke yayetsahala yeni ngabe ngiyakuphendula lokho nje into engeke yenzeke nakho sewukhuluma into leyo nje ngifile ingakho ngidinga ngishada ngifile lokho but into engeke yenzakala sengamane ngiphinde ekhaya ngiyoqala kabusha ngishade kabusha mhlawumbe bese uthi basekhaya ngeke babe nayo lobukhulu obuningi bamezulu lalela ingakho ngithi ngoba akekho ofana nawe mampela asimanye siyenze lento uyeke ukukhutha zengane khohlwa ke ingakho ngithi khohlwa ke ngoba akekho ofana nawe wena mnewethu uyibona kanjani futhi ngoze ngikubize ngegama manje into engizoyenza ngoze ngikubize ngegama manje ngikhathela wena akwazi ukuthi ungabiza wena indaba bafunga akazi akutshela ukuthi uyakuthanda akakazi angitshela ukamtshela ukuthi uyamthanda yena lutho mnewethu kodwa sengizokuvezela namhlanje mnewethu ukuthi cha uvezela ukuthini lokho engikuzwayo phela mnewethu ukuthi makulungiswe khona maseke ukuthi kuhamba ngesintu ke mnewethu ukuthi isintu sihamba la wena uyamthanda imali bafo wena uthi uzolungisa ukuthi ingane zingamsheli yebo kunjalo mnewethu wena uyamthanda yini noma umthanda akumampela uyangazi ukuthi angazi ngiyakwazi ngithi bafo uyamthanda bensahawu nungangifaki lapha wangifaka manje lapha ukhuluma lelwimi lakhe engingaluza awukele itulo mono ke khathetse kuri ke khathetse kankanka sikhoma saka kitsamaye khathetse uyabona into ngihlezi uyayibona ke lento ngizakuzwa usuqale nini ukungithanda wena usuqale nini ukungithanda kanti manje kuba nelothu njani ngabana esigabeni ngakho ke ngithi mhlambe wena owasho owabulala indoda yakho ngingambulala kanjani odumfo yini manje usuqale nini ukungithanda ngiphendule la uyabona mnewethu akakazi asho ukuthi uyakuthanda akakazi asho uyabona mnewethu akakazi mana mnewethu ngiyakhazela sengavele ngishade umuntu engekaze ngimuzwe yazi yabo lengane le ibingilethe la ingcono leyanga angisho ukuthi ngiyayifuna ingcono ngani yona yiphi umngane wayeke asho ukuthi yazi hayi njengoba ngikutshela ngithi namhla ngiwasha
ngibone manje lo angikeze ngizwe bengihlonipha nje si right engiphi inhlonipho nje kufanele angihloniphe ngayo futhi kahle kukhona ukushaya amanzi la yimina nje ngathi ngisini wena baba bengakuphathi kahle yini bengakuphathi kabi ukuthi wena ulethe impahla zakho zakwashela umuntu wamfowenu umvazi mnewethu kumele umvazi ngisho nami bekungangiphathi kabi lokho because besazi ukuthi akanayo unkosikazi bese uyefikile evakashile athi uphuma nazo emsebenzini nako futhi wagcina le before kushona ukhuzana wakhe wagcina lo futhi wayebuka kushuthi uyangibuka because ukugcina uyena wasala abantu bahamba bonke emva komncwabo bahamba bonke abantu wasala yena vele kamfowabo ngangabi nankinga kade awunakile kanti anginakile kushuthi inkinga yaqala lapho cha mampela lilise lihle mawusubukile ngeke nawe mnewethu uthi ungabuka into enje mase ungasafisa ukuthi hayi ungathi ungangifaki kodwa lokho engisho ukuthi ihlo lelisela mnewethu kwasukela lapho ukuthi cha noma ngabe umnewethu message khohlwa njengesidumo esikoleni noma ngabe engusho umnewethu nje engangibona ukuthi noma ngabe umnewethu esedlulile kungaba yenzeke yonke lezi zinto ukuthi uhujeze ingane ubethwa ngangena uyasebenza baba ngiyasebenza mnewethu manje bangathi unginikeza futhi unginikeza ithuka manje kusho ungamlobola futhi awu mnewethu ushaya ubhuti wakhe emva kwendlebe akungamshaya kanjani umuntu osengisekho emva kwendlebe uzobuya manje mina yami indoda ngiyayizwe yami indoda ikhona kumanje la ngihamba khona ihamba nami yami indoda mina ngeke ungitshele ngeyami indoda mina asibeke eceleni ngeke ungitshele umudla ithenda usufuna ukumudla ithenda angimudla ithenda usufuna ukumudla naye lapha wena lento ofuna ukuyenza kumina ubuzothanda makuwena kwinkosikazi yakho sefuna ukungena unkosikazi wakho ke manje okuyikona ke mampela ukuthi anginayo unkosikazi mina engakho ngithi angincenge lapha indaba singayifunela wakho unkosikazi bebaningi kanje ezakhona nangu phela ukhona ngikhona kephi hawo ngoba ngikwami mina lapha awuthi ngitshele yabo lapha ikwami ngedwa kwami lapha akekho futhi umuntu omfowenu akekho umuntu so angifuni lento yokuthi uthi ngikhona nani ukhona nje mampela wena umndeni usengaqhubeka esingazani mina ngize ngomshado lapha kini isibongo sikamfesi nawe besingazani singaqhubeka uyabona isibongo sasekhaya yeni so musu kwenza ngathi uyangaza uyabona mnewethu lento engisho musufuna ngikudelele futhi isibongo sasekhaya sesingaqhubeka sande ngoba ukhona nami ngikona hayi indaba yokuthi ahujeze ingane ngikhona ngimdala nawe mampela uyibona lonto ukuthi ayikho light i-right kwelami side manje kwelami side manje seku right kona ukukhujwa ingane izawulungise kanjani ke khathele manje yabo ngikhathele manje I had enough like nila manje yeke indaba yesilungu nila asikhulume la manje ingakho ngithi izinto zo2 manje empilweni yami mangisuka la ekumale ngiyicabange kahle it's either ngiyahlala endlini noma ngiqoqa umthwadlana yami ngibiza i-truck ngiyahamba ngiphinda kwelakithi kodwa mnewethu ngoba leni into eniloko ningenza niloko nizo-DVD-wa la ngi-DVD khona manje ngishiya umsebenzi wami ngisebenza lapha ngafonelwa kwathi ngiyabizwa la ngiyitshela ukuthi ilezi ingane ngoba lo bhuti phela inamba yakhe ngayibhala ngalela langa ukuthi ngazi ukuthi if kufona inamba ukuthi ngazi ukuthi wakushuthi lapha bama-DVD usezongidividi namhlanje ngiyazibuza ukuthi lo bhuti usezongidividi-elani ke namhlanje ngoba uyeza wena usuhlonipha lokho ngiyahlonipha phela bhuti ngiyitshela ukuthi mhlampe nengane ibonile ukuthi ibe wrong njengoba ngikutshela ngithi akawabamba ama-calls ami ngiyitshela ukuthi hayi mhlampe ingane yami ibonile ukuthi ibe wrong izoxolisa sengisho angisazi ingakho if bengazile buka ngabe angizanga la uyayibona-ke mnewethu ukuthi ikhethiwe iphela emasini bayafonelana nalo mfana lo kubhobhojeyana lo mfana ingane yami ngesikhuluma ngayo ingakho ngizomfona namanje lekuyona ephinde yakutshela lento yenziwe lekuyona vele ngizomtshela ukuthi wena ungilethela namhlanje hayi ngeke mnewethu noma ngimphele message phela ayikho lento bengikulethela yena uzothini mayezi ukuthi nawe usufuna ukungena yini lengaka ukuthi omakhelwane noma abantu bakini bazobona ukuthi wena ufuna ukuthi bazofowena lutho mnewethu njengoba bese ngichazile ukuthi lento eyesintu awunandaba nomphakathi kuyisintu nje mnewethu yebo mnewethu awubona ukuthi la ongakhona ohlala khona bazobuka ukuthi hey nami mangafa le ndoda kushuthi izomudla unkosikazi wami lutho mnewethu njengoba ngiyichaza mnewethu ukuthi isintu leso kuhanjwa ngesintu kugcina usiko isintu sakuphi sakozulu bakithi mina zange ngitshele ngalento ngitshela yona kodwa usuyayazi ngelinye ilanga bes njengoba ngikutshela ngithi ubeke wasala yena sisanda kuncwaba umyeni wami sixoxe ngenzela ukuthi angisize kokunye okuhambayo kwabantu okuphinda kubantu wathi kumina uMambhele ngicela usondele la hayi ngize ngempela wathi ngimbheke ngambheka wathi hey amehlo akho ngathi uyingilosi ngathi ikona ubungizelayo kona lokho wangihleka futhi wangishiya lapho kushuthi manje ngiyabona ukuthi hayi man
kade lo muntu efuna ukungeyisa cause ukungeyisa lento ayishoyo kodwa ngingakuthatheli ekhanda yabona umuntu masojwayela ukuhlala naye akafani nomuntu wangaphandle akakusurprise ngaleyo ndlela uvela uyitshela ukuthi kuyahlanya lokho so manje mase ezongiletha la sengiyabona ukuthi lo muntu lo unomgqinqinqi kahle kahle akasile ekhanda angicabangi ukuthi ube ngangiletha la if ubefuna ukukhuluma nami ngabe ekhaya wahlala phansi nami sihlukane sazi ukuthi ukephi ngephi buti athe ngiletha la ngibe ngazi ukuthi ngizombuza ukuthi sisazoxoxa le hayi ukuthi angilethe la uyafana naye nalezi izingane bengalindelanga ukuthi yena ngangiletha la manje buti nangu uMampela uthi ayikho right lento oyicelayo wena uthini mfowethu cha umni wethu uyabona lokho asekudalula njengamanje asikhuluma bese ngekho ke isidingo sokuthi akhulume phambi kweni khona bese ngekho kanjani bekumele ngibize mina asho ukuthi makuba lokho engakwenza ngoyi akakwethandanga ngitshela hayi ukuthi ezotshena ngaphambi nabantu bebuka ukuthi mina ngamncuma ngathini uyabona kanti mina Mampela ngifuna kulungisa lesi simo lesi mase kuyaqhubeka ke nempilo kiwe phambili into engeke yenzeke leyo ngiloko ngisho lokho ngeke kwenzeke wena Mampela uthande kulungisa lokho ngeke kwenzeke awuthandi ukuthi angithandi futhi angifuni hayi nokuthi angithanda angifuni uyakuthanda lokulandelela zingane azingilandeli izingane futhi ngeze sangilandela ngoba nazo sengizoyibeka endaweni yazo manje hayi mnewethu lokho mina angiyena untanga wengane ukuthi nisize kule ndaba le esibhekene nayo nangu Mampela manje ungitshela ukuthi ayike into uzawulungisa izawulungiseka lena yena kwehlisa ulaka uxoxe ngabantu ukuthi yenziwa kanjani into eyenzakalayo yebo mnewethu ilapho mnewethu Mampela athi namazwi akho okugcina nangu uDamboweni into kodwa ayisho ukuthi uyakuthanda akakazi asho ukuthi uyakuthanda mina ngaze ngimuzwe kodwa lokho ecasha ngesithupha yabo into engakutshela yona mina bhuti into engakutshela yona njengoba uthi unemali hamba uyofuza ziningi intombi like ziningi njengomuntu ongakaze ube nomfazi ongenangane mina ngikupha amazwi njengomuntu womndeni akumele uzucaca ukuthi ungazikhulale nami or ujole nami mina ngumfelokazi ukulala nami wena ngeke ukwazi if bekuthiwa mhlambe wake wanayo izinto ezinjalo zike zenzeke wake wanayo unkosikazi mhlambe wadlula nje hayi ukuthi nje ufresh ungakazi uhlangane namuntu wesifazane umshiye nengane ungakazi ushade umuntu bese uzothi namhlanje ufuna ukulala nomfelokazi uyabona awuyizwa phela leyo awuyicabangeli wena uthi kahle kahle wena uyicabangeli usungibeka kabi bantwini shena ukuthi ngicabangela mina ngithi akaselungise lesimo ngeke seyilungise lento wena kumele uyifunele intombi uyilethe ekhaya silobole yandisa umndeni not mina Mampela la ngizama ukuvikela imfuyo yasekhaya bafo ukuthi akafuni uviyena imfuyo yakubo mnewethu lakho ngihlezi mhlambe mase ningekho nina uza kwehlisa umoya sekhulume kahle njengomndeni ngoba manje uyambona nje ube nolaka nje ngoba khona nini uzobe unginika uba Mampela ngizawufika phela lapha kwakho mhlambe ngeke usangena angimfuni mina umuntu ongena lapha ongazazi ukuthi uyokwenzani lapha angimfuni umuntu ongena ngokungeyi yebo ngiyavuma umuzi kamfowethu but indlela enenza ngayo manje ukuthi ngumfelokazi akusho ukuthi angidlala abantu uyazi lolu daba lami nami kahle kuthiwa siliswa kubantu abadala kunathi bengayibona lento engiyichazayo uvela wathwala ama-dreads wena wasuka lena lama-dread akho weza la ungazange udlule nokoyedwa umuntu womndeni uyibeke lento ngoba mina emveni kwalezi ingane sifikile la ngeke ngaye elungeni lomndeni sahlala phansi sakhuluma sabonisana ngendlela esibonisene ngayo futhi leyo nto ngeke ngiyikhulume la into yomndeni cha wena ngokungayihluphi kwakho ungibuza ukuthi ukungibuza izinto ezisile uyeke lezi inhliziyo zakho ayikho into ebengizoyikhuluma ukuthi bafuyekela umsendele inhliziyo umfazi kamfowenu inhliziyo mnewethu izikhombisa ukuthi ungobalekile emndenini ngicela kupheleke lokho izinkinga ngeke uzungene lapha ekhaya uyabona lapha ke ikwami lapha yazi nawe uthi ngikutshelele yabo ngigqoka usize 4 impela ngiyabona mangushaya phansi lapha kwami ngithi
khala usize 4 wami khala sami isicathulo lapha ngiyakuzwa lokho angiwephikisi manje ke musani ukungizela ngale ngqondo yingakho ke ngilanda umnewethu engathi nibhema inyawo uphe noma ama drug hayi bhuti mina into engingayisho nje kubhuti ukuthi akacabange ngenye indlela amantombazane maningi emzansi agqoka ama mini skirt wena ulindelwe wena ukuthola intombazane egqoka imini skirt uyabona mnewethu bafuthi bafa mina ngikwenzile othe ngikwenza ngikulandela umuntu ngikubele yena la hayi mnewethu ngiyabona impela hayi uyaqabashiwe ulungise inkhona nibona unini uyanqaphi kulungileke mampela shothi kwakuletha laba bantu lapha kwena bengidlala ngesikhathi hayibo udlala bengimosha ngesikhathi udlalile nje kulungile ngicitha amanzi ukungangambela nje ungishaya ngalokho ababizwa ngokuthiwa ihagi ihagi yokunukani wena ihagi yani ukuthi ngwengapi ihagi yokunukani awu khona ngizawu hayi sengamane ngihagela ubhuti lo akukwazi vele ukuthi ngafika lapho sewufika abantu ukuhaga yena hayibo ngeke kanti into uyakwazi efuna ukuhaga wena manje hayibo bafu mina ngithe ungangifaki hayibo akukwazi vele ukuthi ngathi ngicela ihagi mase efuna ukuhaga wena kanjani mampela shiya lo muntu wefike nami wena yengama mina mampela lakhe lokugcina ngoba manje ngiyabona ukuthi hayi futhi mina ngicela bandla hayi mabe lokho beza kuwena bezongifuna amathando sengikhathele manje futhi ngize ngicabanga nokuhamba mina ngiphinde ekhaya okay I know mina into engakutshela yona ungagive up ungashiya umuzi wakho ngenxa yamajoka amaningi yabo yebo bhuti ngoba mhlawumbe iplan nje ukuthi ushiye izinto zabazothatha yabo ya hey nalokho hayi bafa angirapha angisho ukuthi ngiyazi ukuthi mhlawumbe ngifuna ukwabelana angisho kanje kodwa ngiyacabanga kodwa akusiyo ungagive up ngenxa yemthwalo yabona hayi mningi lo mthwalo amadoda angaka bhuti ngizowenzani manje kunjani lapha mhlawumbe ngakini mohamba mhlawumbe lenke hey kuyafiwa ke lapho hayi abanye baze yazi indoda ukuza indoda ikikize engathi ibona ngazi ikikizo komuntu wesifazana uthi uyabheka uzibuza ukuthi ukikizelwani kanti ikikizela emarenki hayi angifuni nokuyisho yasemarenki sisami ngiyabonga kakhulu mfowethu uyabona ukuthi akuhlungi hayi wakhona nje umnewethu ulikizelwa abantu basemalenki sengenye into le kodwa akukho ke ngizokusho umnewethu nawe kumele uzosiza phela manje usumane usekwenzeka kanje kodwa akulungile